نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul basti utawi kiku bab nerangaken dan jembaraken fir rizqi ing dalem rizki. An Anas bin Malik saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik amin. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi, rupane dawuh man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Man utawi sapane wong iku sarrah lamun bungahaken lamun nyenengaken hu ing man apa ayyub sato yento den jembaraken apa ayyub sato yento den jembaraken lahu kadwe siman fi den jembaraken ayyub sato yento den jembaraken lahu kadwe man fi rizkihi ing dalem rizkine man wa ayyun sa'alan yento den dawaaken yakni ayu akhirah den dawaaken utawa den akhiraken lahu kadwe siman apa fi atharihi ing dalem napa niku umure man athar makna umur athar mon manane tibi iki bekas athar ni kalabet inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum athar bekas fi athari apa fi athari ing dalem umur iman falyasil mongko becik nepungo nyambungo sapa si iman rahimahu ing sanak familine utawa rahime sinten eman di rahimin mahramin ini kudulur sing mambu napa niku mahram sing kaya tretan tonggal bapak tretan tonggal embu nah tambah sepopo ya falyasil mongko becik nyambungo sapa siman rahimahu ing sedulure eman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Serana orang setero pejember rezekena palanceng omurah maka esoro silatur rahmi. Nah, hadis nikah nerangaki tentang umur nikah atau ajal. Tadaan umur penikah secara mutlak beda secara muqayyad ajal. Titi mongsoni menungso niku ana loro, ana sing secara mutlak, ana sing muqayyad. Nek secara mutlak ya gak ana sing weruh kecuali Gusti Allah.
Wa hatta malaikat ndak dikek kabar bi Gusti Allah. Matena jam berempah, tahun berempah, di makenengena secara mutlak. Tapi ajal beda saya tunda bi Gusti Allah secara muqayyad, terikat muqayyad nika. Terikat bi napa? Terikat kelaban silatur rahmi. Panapa paneka kang goreng Islam tok enten. Wah hatta orang kafir mun seneng silaturahmi ini kelanjang ngomor. Mun seneng nyambung kesetretanannya, nyambung dek kesebelaan paneka. Tak ada orang Islam, wah hatta orang di luar Islam. Karena begitu manjur silaturahmi ini begitu mujarrab dalam melanceng ka umur. Kenapa orang semakin mata abati jeng lanceng umur? Tapati senang silaturahmi. Larang terangan be masih gula. Ampun dah cik korang asara. Dek setretanan peneka. Bodoh orang secakang. Dok jauh nah sesemak tak yentar. Terbalik. Karena urutan neka silaturahmi neka kisah mahram. Iyu caca marseneka marseneka si mahram ni kan kiring tua majadi bebe paman marseneka tretan pada oleh warisan tretan tongkel bapak sesama tak yentar beda si ada bu tambahin dalam umur ayyub satalahu ini kan orang rezeki kada sarana orang setero rezekina lancar rezekina lebar lancar tining Gusti Allah ayyub satalahu fi rizkihi lebar jemper kang kuyu orang peneka rezekina maka syarat aku tu silatur rahmi. Maka syarat aku tu silatur rahmi. Para ulama dalam makna al-basti, makna dilapangkan dan diluaskan rizkinya nikah, makna al-basti fi rizki yakni al-barakah. Umur ini ke barakah. Lah mula umur ini ke barakah maka orang kelak tak bakal muang-muang ke bektoh. Bakal mempergunakan bektoh nikah dengan sebaik mungkin. Tak ada ke Gusti Allah. Tak sampai ngelakuin maksiat ke Gusti Allah. Jaga tining Gusti Allah dari muang-muang bektoh. Berarti nikah kocak umur sebaro barokah. Bada syak makna al-bastu fi rizki peluas rezeki panika rezeki ne peluas tining Allah Subhanahu wa taala rezeki searobah maknawi apa sehat betina rezeki nika bahkan beri keluarga anak dan bini sesoleh solihah termasuk rezeki. Jadi rezeki ini benika kanan tok, cak salah. Rezeki mun tak barokah cepet tada. Oh tambah ekebay atau pergunaaki kang kui bareng si tak mendatang ganjaran. Tak barokah berarti ini ke rezeki. Jadi orang setero pelebar rezeki dalam arti secara maknawi menikah. Ayyub satalahu fi rizkihi nikah. Secara maknawi, makna al-basti fi rizkihi yakni al-barakah. Beri barakah dengan Gusti Allah rezeki. Apa sehat betina nikah secara maknawi. Bektona igunaake kang kui taat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala.
Ini kan rezeki nyaman. Dilapangkan rezeki ini kan adalah rezeki secara napa nyaman maknawi atau secara hakiki. Rezeki sesekone banyak tineng Gusti Allah. Sebanyak belum tentu banyak karena sebanyak dan kadang sekone sempit bi Gusti Allah. Padahal banyak. Tapi sempit bi Gusti Allah. Ala kulli hal ki monoreng tak percaya ki repot. Dia percayaan ke kalkulator. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tak bakal aku orang rezeki dunya sekebai sedekah kecuali atamba. Cereng lah tak apa percaya. Padahal Kanjeng Nabi ada buta kali bal yazdad atamba. Percayaan dek kalkulator. 1.000.000 korengnya 100 kari sangat ngatos yang baca kalkulator lah nambah na Gusti Allah dalam rezeki ini kita kasangka ada saya tahu engki sobung saone nah neka secara napanya mana secara maknawi maksud pelapang rezeki gelek rezeki se napanya mana berkahin tineng Gusti Allah barokah tineng Gusti Allah karena rezeki nikah benih cuma sepaling banyak para hadirin benihnya benyakan benih tapi keberkahan nikah juga parlo nikah singke masih pun laku sibuk ngak napa ibadahnya tak terganggu nyari rezeki kasa ada kantau ada kasa pasana tak tobeng tak luang ini kenyaman barokah nih kak, ini kenyaman barokah. Cecel peseneng silaturahmi, peseneng entar dek lebelan nih kak. Urusan rezeki ini biasanya pada kencang, ini biasanya malah urusan rezeki ini pada kencang. Napa kolera sini? Debu Kanjeng Nabi ya, mau neke pikir tak nyambung pak. Urusan silaturahmi bi rezeki, kan tak nyambung. Bejana montro urusan rezeki ini alako, usaha. Aneh kan tenjan Kanjeng Nabi, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizki, tak nyambung. Sapan orang setero pelancar pecember rezeki dah sampung tali silaturahmina setretanan dalam cara nyambung nikah senikah karena orang yang silaturahmi ini bentuk ketakwaan ke Gusti Allah silaturahmi ini bentuk ketaatan ke Gusti karena perintah Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah berarti orang yang silaturahmi ini kebentukun sifatnya adalah ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Lah mula orang ini ketakwa ke Gusti Allah tak ragu akibat oleh Al-Qur'an si ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya, akan memberi baginya jalan keluar. Dalam kesompokan, keruwetan, keropekan, tak sampai terbunuh diri. Lamun ebrik coba tak merasa terpuruk, paling raja coba. Lamun ebrik seneng, ya tak merasa mana tak sombong kalaban lapang rezeki kala. Dasar takut ke Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut ke Gusti Allah beri jalan keluar dari segala kesempitan dan kerumitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beri rezeki setek sangka. Lah, karena orang yang silaturahmi ini kebentuk ketakwaan ke Gusti Allah. Maka mon orang yang takut ke Gusti Allah, ya balancar rezekina. Ada orang takut ke pangeran bingung je sobung pak. Orang saya takut ke Gusti Allah sampai bingung saya kakaknya sobung. Tak percaya jem bian. Nih tampung almarhum badai Hafid
Laku apa maafit nih gaya hafid nih? Acual jamu. Entar dak konveksi dak bagian dijai. Dawa. Ajimun bener yang meleh. Tapi karena orang saya takut ke Gusti Allah kelar memon hukum boya. Yang ngirim tak kung nangkung mon duka. Bodoh sedak podo katon, bodoh sedak buduran. Toremon cara akal kalau tak kira sering jual siapa sembelih siapa sembelih ya paling mulai helbe berempat beda kiai ngepek kitab entar kesar pasar arah apa bingung saya kakak nemu ya sobo ulama orang-orang saya takut ke Gusti Allah pas entar dok ranparan ruah entar dok kaju raja entar dok beringin raja sombong mak sombong pacet lereng ada dasar takut ke pangeran kok. Nah ini kamu orang tak mantep kita bisa lah kona cakang king tak barokah otang je nompo cekik buru bajaran gulaku je bajaran sore je lah tak ada lah rang-rang naku bese engki cecel silaturahmi koreksi pola bi sapopon pola bi tretan na pola kebingongku lah cek kasen ni kaya entare mare keng kasen saya tak nyambung kitikal perkara saya tak nyambung kor sambian saya nyambung sunika perkara dis saya tak nyapa kalau dinak nyapa saya dis sama ke korang kok saya nyambung laisal wasilu bil mukafi wa innamal wasilu idza inqata'a rahimuhu wasalahu. Bene orang saya kocak silaturahmi ro bener yang entar ben mon entar kok entar mon ben nyapa kok nyapa tak reng les-belesen iki nyapa. Silaturahmi ini nyambung, sepegak ro sambung wae. Mangkon raju kencen bentuk ketakwaan ke Gusti Allah. Lamun nyambung sambung ya beda kencen keng tak enggak saya pakai sambung nikah. Saya ragu buat nyambung silaturahmi. Entar dari saya teman entar terutawa. Nyambung do orang saya pakai. Oh itu apa? Cita teman teratur. Ngapa teratur? Berarti nyari belisan biar. Cering tatu ambu kebungkuan apa kok ambu? Nyaman adalah sebelisan. Tapi mau nikah. Saya tadi keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silman qata'ak sambung orang sama peke dan Gusti Allah lebat malaikat Jibril. Silman qata'ak sambung orang sama peke. Wa ta'ti man haramak beri orang yang tak beri. Wa ta'fu amman zalamak separa orang yang zalim ke. Mohon beneri baik dalam masa bersih apa? Tak bisa. Boleh lah boleh semua tekian umpama. Tahu lah satu waan, sepenteran umpama. Tak pantas ngomong sentar, kok satu waan. Ya berarti bantua tak ada margen. Urusan silaturahmi ini kak tak boleh sesokian, tak boleh setuaan. Cak Kanjeng Nabi saya perintah. Korang dharma Kanjeng Nabi. Bahwa dante dulum Kanjeng Nabi dante yang dari orang buru yang tera sil sambung man qata'ak orang sama peke kesambian malaikat Jibril setorun ke Kanjeng Nabi beri ada orang yang tak beri nyapora ada orang yang saya berbuat ngani ngaja mon bene orang saya berseate tak kira nikah tak kira mon entar ada orang yang saya entar ya wajar pada entar. Minta sepores di montelasan karola tak sebut nol ya kuah. Mulai nol reken pom bensin mulai dari nol. Ya mon mari agi baru ngocang kok mari ngerasane kakek, kok mari ngalak dunia na kakek, kok mari afitna kakek. Tak cukup nol wah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW ada silu arhamakum walau bisalam. Beda silu, beda bulu. Silu sambung, bulu becah arhamakum, silu arhamakum.
bulu arhamakum, becaih seteretanan, walau bis salam, walaupun uluk salam. Mun tak bisa, ya kirim salam. Mun tak bisa salam, uluk salam berarti kirim salam. Aneka na anak ku lebih sambian ni kemunte belai dari kene arwah cacaan been roma jadiin robebin tahun ning akhirah kepaten oborongku jandeng coba nek wis kepaten obor mati obore mati damare ndak isa wis ndak ero dalan ndak ropo tak ngurus tretan tak ngurus apa menjadi bebe ojan serene sarip tambah yoso bebe montero jangan sari lain hari saya kocap ponaan tadi penean goji ya kutu oneng takok langka ndak selebih tua takok bengal ndak selebih sepo senikah pekenal ajek teka setahun sekalian ki urut nikah kering tua menjadi tretan poso-popo du popo pokok kerabet ponan beda rempeng nih kak bunyai pas era sepo sara dari rempeng dek pajar ini kasihan soko ki buru seta beberapa tahun yang lalu biasanya mau repu ampo entar ngaji rebuan. Ya terakhir sepeda motor tak gelem beli mana. Mau bapak kalau terakan sepeda motor pak, oh ndak cum. Napa oh, putih gak oleh ganjarane silaturahmi. Tak gelem. Iko ceng sepeda motor tak kok tak oleh ganjarna jalan silaturahmi jan. Hasilnya kare mete, kare metes, kare miler, ki sengkah. Fasilitas ampun luar biasa, kendaraan ampun pada andi mangken. Tapi tingkat keinginan untuk napa silaturahmi ini ampun lah memudar bonan. Mulai redup, mulai surup, mulai terus nih kak tambah abi sampai lah tak tahu sekali keteretan. Orang yang senyambung keteretan berarti nyambung dah ke Gusti Allah. Lah tadi nikah ketemu neng kanto. Apa hubunganna urusanna antarana silaturahmi bi rezeki mak kanjeng Nabi nangkung orang sapan orang setero pejember rezekina sambung silaturahmina di mah ketemuna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja karena orang silaturahmi se nyambung se pegak ruah bentuk ketakwaan ke Gusti Allah berarti orang mula takok ke Gusti Allah pangelocor rezekina setek kasangka bedene sehat ya masih soki pun tak barokah gelem pian soki king tak barokah soki mun soki king penyakitan roh pesene segebuk bang disah bang dina solorokan dina king tak barokah pas sakit bi pangeran. Sakit apa? Sakit lambung. Makan butit dok. Agak. Sakit butit. Hah? Penompak kontrol. Tore, mbian gelem soki mung nak nika tak barokah nika. Montor pote. Nyis-nginyis. Keng penompak. Spesialis disa, dokter spesialis dina, lagi benam pemasin numpak motor mon entara kontrol. Di nama masalah sepeda ulung, sepeda Supra temater wah. Korla sehat, rezeki gini ya. Gulaku pecel, benar-benar laku remorem, mari duhur mie. Mari asar bakso para esa nasi boleh marah colo apa mon benemolen je marah coba jalan sehat rezeki ni baro banyak rezeki sama masuk ke tabuk ni kah
Pese banyak, yang rezeki tak ada. Mun pese banyak, yang rezeki juga tak ada, Pak. Tak boleh nginom nes manis, kencing manis. Tak boleh nginom kopi lambung. Nginom kecengan to, oneng kecengan dia. Keceng nase ro le, ngak merok ro. Tambahnya juga. Mun pese banyak, yang rezeki tak ada. Kulaku kecengan. Setiap tak pati berdering, oneng kecengan, ngak maju busro kecengan. Nah, kan ini kan bi gula mun reng lambe ni kan. Oh tapi bi buje, nyaman je lah. Reng kona. Polan kula nginom mane kaki, bila kenyang lah lumayan, nginom kecengan je, keceng nase ro le. Tak boleh seprit tak boleh. Polan ngerenyeng. Apa can? Pengeroposan tulang. Temu musen prei seprit campur bodrek lah tahu bisa marah jasa obat apa jasen saben osom nggih osom saben seprit campur bodrek iya ngapo ongku colok jala pola beres kok iya beres mate orang kalau tak sakit boleh tahu tanpa demah dok gempol aja gua atau pun muda borok kuda gempol apa berarti spray bi bodrek empat apa paten orang ini nyaman deh orang biasa mereka nom spray bodrek cet-kecetan sampai sehat ada pengapuran ya ada prei rezeki banyak rojo masuk, campur masuk, soto masuk. Apa saya pote tak boleh. Manis kencing ya. Akhir manda man gimana saya tibi. Mari kula ketemuan bi reng soki. Awali maan, huta supir ngalak nase. Ngibet tibi nase. Sebab deng bi sobluken jan sekira tak nyeding dak apa nase nika lebet aing dadi sobluken ebri rabuan ka sele ebri aing ngalkas pas ternyata seberi beres dadi beres ro tak nyeding dak apa dan ini kesehat jan abah eta mose ala ko sok rosokan ro nyanyi aim bu aurok boleh prei ada soblukan ada magic kom ada magic tele can sebine lecek ngakan tok reko arap lewe cek lapar beros larang setila ala ko ngakan tok can selake can sebine nah cek baca rezeki banyak jangan dokter jangan minum yang manis-manis Pak kencing manis jangan makan yang lemak-lemak Pak rematik. Jangan makan nasi putih darah tinggi, jangan sate gulai darah tinggi. Makan apa dok? Buu can dokter. Soki ke nggak banyak Pak. Tandi rezeki aja. Sampian rang-rang negu pese. Pak apa masuk? Tore. Mele kamu biar. Pese punya, king tandi rezeki. Saya masuk ke tabuk ro, bute puhung. Aduh le jengkel tina, masalah tak banyak pese mengarongakan puhung melolo je. Nanti le ngelenyer. Nah, tadi ni ke ekocak rezeki si barokah. Pecik mantep pembian. Mau saya beri contoh ngak ni ke kita percaya aja. Engki, tadi kadang can orang se soki ruang nyaman, ki belum tentu. Aro monte du ngemalarat ruang, ki ngontal pil, kudu sepeh, ngakui asi. Nyetemu sambian, ngacir le ngerok. Parang lecek sehat ta. Ngaci ngerok. Mangkan orang setero ngerok ini melarat. Aduh, temu reng netan ini. Ngakan pinggir sungai. Teh igres sebi jur ngoncur awrok boleh. Padahal pinggir sungai lengit ala
lurung suburung ro songai. Se oning sampean mangkene ring sogine mun trongaken nyereview se bagus. Se nong gunungan, se kiri pinggir songai, ora seneng ora. Kan benar mun ring mancek kada jia. Lengoncur pinggir embong. Aurok boleh, becet aurok boleh. Ring sogi terode iya tak bisa, Pak. Terojur ngoncur ini tak bisa. Ada rombongan buat pickup. Nek bini bagian po sepo. Apa? Cek sehat ongku sampai watu. Engki ru banyak rezeki nerwa. Engki banyak rezeki nah. Paham engki jadi napa nyamana rezeki ni kebene karo obeng. Enten tikel cek tero sogi ambian. Sehat bae. Karena mun sampian makin sehat, kesehatan kebe nyari rezeki, kebe nyari pese. Are mula sakit, pese kebe nyari sehat. Tada reken pese aja lah Pak, ada kesehatan aja lah Pak. Sobu. Puluhan juta, ratusan juta. Ada reken obeng nih mulai capok kesehatan. Lah nikah rezeki nikah benih karo aroba obeng sehat nikah termasuk apa? Rezeki. Lah orang se terolanceng umur. Nah tero rezeki ne se lebar bi Gusti Allah jemper tineng Gusti Allah sampung silatur rahmi. Taib. Si nomor 2 wa an yunsa'alahu fi athari. Seran orang se tero pelanceng umur. Lanceng umur dalam arti orang mate tapi kebagus tak norok mate berarti athar bekas sah bekas bagus ini kah terus sebut bi orang beda sada bu enten lakar umur pelanceng bi Gusti Allah umurnya kayak pemundur bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Sayyidina Amr ibn al-As ngeriwayatake situng hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal insana la yasilu rahimahu wa ma baqiya min umrihi illa thalathata ayyam. Sesungguhnya manusia silaturahmi kepada sanak saudara dan tidaklah tersisa dari umurnya kecuali tinggal 3 hari. Fayazidullahu ta'ala fi umrihi 30 sanah. Barokan silaturahmi seasalah ajal nikah korang teluare tambahin 30 tahun. Berarti berapa bonus? 17 wa ma baqiya bin umrihi illa thalathata ayyam cuma kare teluare dari umur Kanjeng Nabi sadebu karena asilaturrahmi fayazidullahu ta'ala fi umrihi 30 sana pas tambahin 30 tahun sebaliknya wa innar rajula la yaqta'u rahimahu wa qad baqiya min umrihi 30 sana fayanqusullahu umrahu hatta la yabqa minhu illa thalathata ayyam bada orang umur 30 tahun kinangan kare 30 tahun karena mepeka silaturahmi kare teluare dadi sekare teluare sebab silaturahmi tambahin 30 sekare 30 karena mepeka kare teluare berarti benih cuma sekedar athar nih kebunan benih hanya sekedar bekas lakar umur saya tambah bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jangan kela ajal neka wal ajalu ajalani. Ajal ni beda 2. Ajalun mutlak la ya'lamuhu illallah, yakni ya'lamuhu Allah, ada saya tahu kejaba Gusti. Wa ajalun muqayyad, beda ajal saya muqayyad terikat. Neka wa hadza yatabayyanu ma'na qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Neka saya maksud kelaban penjelasan neka man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu neka termasuk masuk deka ajal semuqayyad. Jadi terikat kelaban silaturahmi
Asal manda berhubung silaturahmi pelanceng berarti nikah ajal si mukoyat. Mun secara mutlak ada saya tahu kecuali Gusti Allah. Secara mutlak nih kah? Namun Gusti Allah. Sobung saya oneng bila kiamat ada saya tahu secara mutlak. Mun tandena le beri tahu pangeran. Saya ti zamanun, saya ti zamanun, saya ti zamanun. Nah, ini termasuk apa? Tanda-tandanya bakal datang hari kiamat. Falyasil rahimahu. Bila pada orang yang silaturahmi, Allah Ta'ala ini memerintahkan dengan malaikat. In wasala rahimahu, orang yang mau nyambung silaturahmi, wahai malaikat, tambahin kada wa kada, tambahin sampai seberi-seberi. Atas perintah Gusti Allah, lamun pangeran sama merintah, apa sih tak mungkin? Jadi mau orang yang tambahin umur, jangan umur lek tentu aki, senentu aki Gusti Allah. Seberhak nambahin ngorangin yang kijukan Gusti Allah. Hak Gusti Allah nih kah, sobung secara mutlak nih kah, tak bisa ganggu. Malaikat cuma tugas. Wal malaku la ya'lamu ayazdadu amla. Malaikat pun tak oning tambahna panja, apa iku orang na panja. Bahkan malaikat pun tak oning. Oning ini kah polane perintah dene Gusti Allah. Lakinna Allah ya'lamu ma yastaqiru alaihi al-amr. Fa idza jaa dzalik la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Kejaba Gusti Allah, namun Gusti Allah sing oningin deka sedeti ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila datang kita kena maju, tak kena mundur. Saoning ketetapnare cuma Gusti Allah. Bila pun datang tak bisa maju, tak bisa mundur. Malaikat pun tak oning. Beda ada bu athar neng kak dinto benda makna umur tapi bekas. Sebagaimana tuan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah bibir atau buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Artinya orang yang datang semarana abdi nak dinto Gusti nyebut kebagusan gula. Masih kula tak ada umur, tapi bekas-bekas bagus gula selalu disebut. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan jadikanlah aku buah bibir bagi orang-orang yang datang setelahku. Buah bibir. Jadi pembicaraan manis. Jadi pembicaraan bagus dari orang-orang setelahnya. Totor terus cerita lagi terus kebagusnya. Sebagaimana para ulama. Lancang ngomor para ulama ini. Bentahun ya oleh cerita lagi mana lagi bah. Cerita Nabi Abdullah, cerita Ki Khalil Sidogiri, Kiana, cerita Yai Abdul Hamid Pasuruan, cerita Mbah Nur Salim Bodokaton, cerita Ki Ahmad Jufri Besu, cerita Habib Ja'far bin Syekhan, cerita Habib Abu Bakar Gersi, cerita Habib Ali Sulu. Cerita aki pun tahun nikah. Berarti orang yang mati tapi kebagusan tak norok. Mati lah terus apa sih cerita akin tore? Ibadah enje, ilmu enje. Makanya Nabi Ibrahim minta ya Allah tadi akidan kaulah buah bibir daripada orang-orang sedatang setelah saran kula. Male cerita aki kebagusna. Nah, aneka saya maksud kelaban athar ni kesenika. Maksudnya yang gimana ka? Ma yabqa ba'dahu minats tsana'il jamil wa dzikril hasan wal ajrul mutakarrir. Koncoron terus nih. Musalla neka bangunan Nabi Abdullah. Tanah neka ribidin ya Toha. Dak rema kencerna Bayi Toha, dak rema kencerna Bayi Abdullah. Kencerna Bayi Toha sabri tanah neka. Masjid, musalla neka, madrasah. Jalan orang ke masjid nih kah? Terus kanak santri saya ngaji saya sekolah dari mana ganjir? Odi deh pak, kayak ngalih kenangan deh pak. Odi kayak ngalih kenangan. Belum boleh mau tarik lebih tinggi boleh. Para sahabat nih Imam Bukhari saya baca kayak apa? Berapa ratus tahun saya itu nah. Pakku nih baca karangan nah. Pakku nih baca. Para sahabat, masya Allah, ya
cerita aki terus genjer neka ya takarror tak buambu genjer neka sandi santre mulang santrena di santre mulang santrena engki neka bene ilmu kula neka ilmu guru kula ilmu seberempat ya Pak de erme genjerna ring sepo kula ben panjenengan saya mon kaki saya menyakola saya asal tak tahu maca Quran bisa maca Quran saya tahu ning ilmu pak ning ilmu saya asal tahu ning cara salat makanya Ki Ahmad Kusyairi pernah debu sampian andi anan sampian Islam bisa salat 5 waktu cukup jula kan kuya syukur ke pangeran masalah tak juara masalah tak alim alama gentawa bejeng gentawa maca Quran cukup lah kan kuya syukur ke pangeran Pak ini kedapun Ki Ahmad Kusyairi mon sampian dente anak pinter buru syukur dente anak se juara prestasi neteki prestasi ini bine teki prestasi ini mulai takut ke Gusti Allah ini prestasi paling utama nih prestasi paling utama iki bine kemulaan di anak takut ke Gusti Allah nah ini syarat tak montro genjeran terus menerus sebutan sebagus sobung lain iki bine bersilaturahmi jadi nikah kolerasi ketemu neng nggak nikah saya terakhir silaturahmi nikah burun ke iman hati-hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah barang siapa yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir yakni hari kiamat falyasil rahimah sampung silaturahmi mon bada orang mepeka silaturahmi berarti iman narilah ikebatiraki Pak iman ikebatiraki nih tak nampak kiai tak nampak sabar lah tau orang alim tau orang buduh tau orang tedak tau orang biasa mon lama peka seteretanan peka iman aja karena kanjeng Nabi ada bu siapa orang iman ke Gusti Allah berkaitan kelebihan iman dekat hari kiamat sampung seteretanan sampung sebelaan sampung sekerabatan mon enten berarti iman bermasalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyazil rahimah siapa orang saya beriman ke Gusti Allah ben hari kiamat sampung seteretanan perkara ini tak nyampung tina saya kasih tak nyapa saya kasih tak toleh tikal kur sepenting kuli sampian tak setahun sekalian Pak entar ke tretan walaupun tretan tak ende tikal tak saya konyoloko demi mempertahankan iman saya kecek audit berapa tahun sih ring saya kuangko aja paling sebitek sampai petong bolo kemarin ada lah pas etorosaki bi anak tak nyapa kia etorosaki bi anak tak nyambung kia etorosaki bi anak padahal mataring butuh mon gelak genjana terus menerus aneka tetapi bada jariah ni ada dua bada amal bagus jadi jariah bada amal coba tujuan jadi jariah terus bagus mon bagus ya genjerna bagus mengalir nih mon jariah coba karena lah takor bi majadin takor bi teretana terosaki bi anan terosaki bi kompo terosaki bi manton ban bisa torota kita rene ka mengalir aneka amal coba sih tadi jariah bener bagus tok jariah coba pada jari ini hiya mangkana mon umpama orang dua dia tak bisa ketemu empon cek niat qatur rahim cek niat bapak rang ketemu tak apa-apa zurghiban tasdad hubban entar rangarang ketemu jarang nambahin kerong tembangat polong tapi abedeng kerengan mangkana mon andi anak ni cek long polong takut tak pada ekonomi neser cacaan soki ahli entan di neser zawiru wala tujawiru mon di anak zawiru sekira patang ziarah patang entar wala tujawiru cek mak semak cek dempet mak tadi kalau saya orang bodoh orang sandi ilmu mau dempet gelu lah bedeng kereng ngono bae Pak pondok madrasah langgar masjid sekonah masjid anyar jan agesean bae zawiru patang ziarah wala tujawiru
Cuma tretan nih kah? Enggak bal. Oh ini ngebal mbak. Sepak bola aja lah. Mon jauh pedok. Mon semak tempak. Tak kira gintuk mbak. Handsball. Tretan deh nggak gunung pak. Mon di jauh bagus. Pemandangnya bagus. Entarenge. Tak tobat tok juga. Senikalah kan. Zawiru wala tu jawiru. Takok binen alik ratin binen cacan coba lemang lo cacan jamon bapak mau nyari dinale tahu tangan dia maka dari ye gua. Takok ngelah. Cak pedempet. Mangal fakir kula anak kipon lumayan cukup bedaan pak. Hari mau nepa polong takok. Lemolain long molong terus andi kasa kebe kanto mak pola. Jadi patang entar. Sepenting situng saya sampai tak akor saya sampai tak rukun. Nah, nikah penting nikah karena keburun keiman deka kehidupan seterusnya kau lebih manci dengan peninggalan kulihal iki menabi ki terangaki toyib dari hadis nikah kita bisa ambil pelajaran napanya mana dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran pertama yang kita nikah bayanu anna a'malus salihah yabqa atharuha. Nikah menjelaskan tentang amal sesoleh yabqa atharuha. Bekas-bekas nikah bekal terus kenang sepanjang zaman. Tetapi mon bekas coba kenangnya tapi coba Korun, Fir'aun, Soki tapi enggak Korun, pejabat tapi enggak Fir'aun. Kenang tapi kenang kecubaan. Orang yang ngakir on top. Bita bereng atharus amalus salihah yabqa atharuha al-jamilah. Yang kita nekai terus bagus. Napa wa yamtaddu dzikruha fi hayatil insan wa ba'da mautihi. Semarana mate tetap sebut asmana ka dito. Saya nomor 2 dari hadis nikah nuduhakin apa? Aneka seran orang yang silaturahmi takunu lahu umran madidan bakal birin umur selancang wa yudhafu ila umrihi al haqiqi mon neka mon epa mudhaf mon esan diraki deka umur si hakiki sesaungkuna tapi mon secara maknawi iki peneka si athar si athar inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi mamin mubina. Nikah termoga tadi ilmu manfaat, termoga kau leban mancenengan oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, paring kekuatan zahiran wa batinan sehingga bisa ngelakuin perintah-perintah agama secara silaturahmi. Ya, seran orang setero pala kalancar na pejemper rezekina pelanceng umrah falyasil rahimah. Adapun rezeki benar hanya sekedar benyaan nominal lah tapi bisa jadi arobah secara maknawi kesehatan ban sibetorota kemudian napanya mana rezeki athar umur aneka beda si makna athar neka umrah beda si makna athar neka adalah bekas sebagaimana Tuhan Nabi Ibrahim gela waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Termoga tetel masih manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tik wa midada kalimati kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun ghafilun. Allahumma salli afdala salatin نسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك
غافل ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر تأكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من ناس شفا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد فاضل حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربية وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عكسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخير بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدنا حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهما وفرهما قطب الأنفاس الأحباب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قطب الملي الحبيب ثم إلى قطب البار الحبيب عبد الله بن يوسف بن طارق وخطار المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السكا ولاده قطب سنبذ البلاد الحبيب الحداد أحمد بن زين الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصولهما وفرهم قطب الواضي الحبيب عبد القادر المجيد قطب الغاث الحبيب أبو بكر قرسي ثم الرحي مع الحبيب بن علم محمد بن علي بن عباس سالم واخي عباس سالم محمد طلال الحداد والحبيب عبد الله الحداد سالم والحبيب جعفر والحبيب حسن بار والحبيب جعفر بن شيخنا سقف والحبيب هادي بن شبو بكر بن سالم محمد علي بن سقف والحبيب عبد القادر بن سقف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح بن صحامي تنقل والحبيب هادي بن عبد الحدار ومحمد صلى الحدار وأوصول ما فرث ثم إلى ركيه جاسم نور سالم وزوجته وأكياج هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحك حجي عبد الله محسن وزوجتك حجي عبد الحليم جاسم حجي معروف عارف وأصول ما فرم ثم يصب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته ثم إلى روحي الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن بيوتل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل منا منكم سهولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله وهو يهب لنا كل خير وعموم معدن ويجعل أهل الخير ويحفظنا وإياكم من جميع البؤس والضير وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلس نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.